Нова победа во Скопје, нови два бода во Лигата на шампионите, 60 минути Rhein-Neckar Lovен. Pa da, znali smo da je Rhein-Neckar jedna između najboljih ekipa na svetu. To su i pokazali na početku. Prvo polovreme smo imali puno problema sa obranom. Schmidt je dodavao, razigravao, zabio. Hvala Bogu smo drugo polovreme krenuli super, 3-4-0, odmah smo preokrenuli rezultat i onda ih nismo više spustili između gol, 2 razlike. Naravno, ova publika je puno pomogla da nas je držala gore i da smo na kraju pobjedili. Imamo 4 od 4, to je vjerovatno nije iskreno niko očekivao, ali mi jesmo, mi smo tvrdo vjerovali da smo dobra ekipa i to smo dokazali. Sad se trebamo koncentrirati, imamo 7 dana da se spremimo na Kielce i nadam se da će biti u nedelju 5 od 5. Се чини дека почетокот на вториот дел го реши над преварот. Одлична игра и 7-6. Дали се спремаше Вардар специјално за тој тип на одбрана или на напад? Znamo da Rhein-Neckar puno igra 7-6 i mi smo barem 2 treninga trenirali obranu 7-6 i mislim da smo jako dobro odradili svoj posao, zabili 3-4 gola na prazan gol i to daje suprotnoj ekipi na sigurnost. Još Deki je obranio 2-3 lopte i mislim da tamo posljednjih 15 minuta znalo se da ćemo igrati gol za gol i da će Vardar na kraju pobijediti, tako je bilo. Доаѓа Kielce на домашен терен во Полска, како против нив? Pa je kao protiv svakog, mi se spremamo, nema veze ili to Kielce, Rhein-Neckar, Veszprem, sve se spremamo isto. Dokazali smo da je Vardar ozbiljna ekipa. Ako smo dobili šampiona Europe u gostima i Veszprema u gostima, ne vidim razloga da ne bi išli na pobjedu u Kielcu. Biće vrlo teško, sigurno je Kielce favorit na svom terenu, a bio i Montpellier, bio i Veszprem, pa smo ih dobili. Neće biti nikakva tragedija da ako izgubimo, ali mi nećemo tamo lako prodati svoju kožu. Ja sam tvrdo uvjeren da će biti to jedna dobra partija, pa nek bolji pobjedi.